Sagamos. Alas 12:48. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Clemix Forte. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Gaganero! Presente! Here we go! Let's get loud! Let's get loud! Turn the music up, let's do it! Come on people, Yeah, party. loud! Turn the music up to hear that sound! Let's get loud! Let's get loud! Ala, sige. Tell you what you gotta do if you wanna live your life, live it. Naramdaman ko yan, Nald. Kang high school ko yan, Nald. Nagbo-ballroom ako ko yan, Nald. Never feeling, never be. May mga chances nga tata. So, ang bad ba ko yan, Nald? Tube. Tapos nagbabayli ka. Tapos sa mga tao na dito sa tube mo, nagbababa. Taura man dang kakapitan. You know we're here for. Do it, you gotta prove it. Gotta be much. Magburubaray lamang kita habang kamo dyan ang nagpapainundag. Ano lamang tabian sa indong pangutuhan. Way you gotta live on. Kung ano man po tabian na sana kamuan na basog, dawa puro papaano. Pasalamat kita sa mahal na Diyos na kita nagkakaraon pa man and salbado kita sa anuman na helang, especially na anak COVID-19. Maguriban-ibanan kita sa good alauna nin pagkahapon, magtaga-relax kita habang kamo dyan nagdadangog man sa mga bareta ka na DZGB. Ako po ang sa indong mga kaibanan na ngunya na pagkaudto. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Sa mga naghihiling sa Samuyang official Facebook page, ang DZGB News Online, paki-like and share po iyan. Share mo na. Ay, alat-lat, tamay scroll kita. Tagari, dakol-dakol lang nahihiling ko nganyan. Sabi ni Sir Joseph Nares, hi Ate Angel, ganda mo po. Gandang paligidon. O ano, oy! Maray na pagkauto kay Manay Rose Ana Lia Masares. Nagaantabay siya nguna na pagkauto. Sabi man ni Sir Ramon Vergara, marahay na hapon po from Green Meadows, QC. Sabi man ni Sir Berta Remon, sabi good noon Angel Musaza, watching from Ligao City. Maray na pagkauduman kay Ma'am Marie Aquino, marahay na hapon po DZGB. Sabi ni Ezekiel Pernia, familiar yung babae. Oy, maray na
pagkauto kay Madam Janice Portugal Baldon. Kumusta po tabi, Madam? Sabi man ni Sir Seth Casulya, good afternoon, Ma'am Angel. Pagkamusta dyan sa Tibabo, Piodoran. Presente! Sabi ni Sir Thomas Arnulfo Diaz, wara man kapitan, basta may kagawad. Here we go! Ayun mo nang kadadi. Let's get loud! Maray na pagkauduman kay Tita Daphne Garcia, naghihiling ngunya na pagkaudo. Hi, Tita Daph. Sabi ni Sir Win Orande, magayon ka pala. Yan lang tabi ang huna mo, sir. Pero day ko aram. Sabi ni Sir Jeffrey Ropaniana Casquejo, pag-greet po mama Premier Printing kay Alex at kay Manong Celso kay Jeff, watching from Valenzuela City. Oy, pinangaranan na palan kan OWAS MPS ang tulong nagada na sospechado na involved sa drug. Sabi man ni Mary Ann Marco Payadan, good PM po, pa-shout out po from Malabog, Daraga. Sabi man ni Ma'am Francia Belmonte, good afternoon po, watching from Naga City. Pabati po si Mama and si Papa ko, Danilo and Mayet Belmonte, at sa duwa kong aki dyan sa Kabasan, Bakakay. Oy, kayo pa ding Alfred Banzuela, marahin na pagkaudto sa imo dyan. Maray na pagkaudto sa mga taga San Francisco, Legazpi City. Sabi man ni Ma'am Annalyn Valdez, keep safe mga Tabaqueños, Albayanos, watching from Dubai. Sabi man ni Ma'am Ruby Moratalia, happy Iskaramosa po, Ma'am. Angel, pa shoutout po Okbina Moratalia family dyan sa Mabalod, Ginubatan, always watching from Brunei, Darussalam. Sabi ko na sa Indo, pag tig-share nindo kimas dakol-dakol, dakol ang naghihiling sa tuya. Amakon mo, Kuenald. I-check mo duman, Kuenald, kung perang naghihiling. Diba? Sabi ni Sir Brando Galang, shout out Angel di sa Cayman Island. Amakon mo, Kuenald, may taga Brunei, may taga Kuwait. Munyan, nailing ko inidigdi, taga Cayman Island da siya naghihiling. Maray na pagkauduman kay Sir Pio. Ano lamang tabian sa imong pigwapanguduan dyan, Papa Ping. Sabi ni Ma'am Lizelle Barotilla Banyadera, maura na udo po. Iyo talaga, maura na pagkaudo. Kaya kami ni Kuenald, late kami nakakaunta. Ora kaming payo. Sabi man ni Mama Maria Aimee Daen Daroy, gandang tanghali po, Ma'am. Pa-shout out po dyan sa sister ko, Rhea Daen San Esteban, Josephine Daen Madrona, sa brother ko na si Jason Daen, at Risty Daen. Hello po, watching from Central Malamote, Matalam, North Cotabato. Sabi kantugang ko, Kuya Nald, siya mandanang, watching from Canada. Sabi ni Ma'am Jaya Nay Pinonoy Alcaldeza, maray na udutabi sa pamilya Alcaldeza. Maray na pagkauduman kay Sir Brando Galang and sa kay Norman Pamidina dyan sa Tabaco. Let's get loud! Let's get loud! Maray na pagkauduman kay Kim Ate Balin. Ang gibunta na lang, Kuya Nald, mag-check kita nin attendance pag Iskaramosa. Amakon mo yan, 106 viewers. Present! Dalugad, Kuya Nald, kung inali ko kung inali ko ining quote. Here we go! Char lang po, char lang. Di kita magpare-stress. Magtaga-relax, magtaga-ulok-ulok lang kita. Maringan ito, nag-aarangus pa. Sabi ni Ma'am Pen Rhea Larional, hi po, shout out po sa taga Talungog, Uwas Albay. Pabati man daw po sa aki na si Andre June Yamilay at sa asawa ko na si June De Leos Reyes thanks po from G. De Los Reyes of Mauraro, Ginubatan, Albay. Sabi man ni Ma'am Janaline Magrasya Lorica, maray na hapon tabi pabati man sa Barangay Bungalon,
kay Mr. and Mrs. Salvador Lorica at Ate Sally and Ayesha. Maray na pagkautuman kay Sir Louie Ariola. Sabi ni Ma'am Zeya, gayon ta ang boses ko. Hanggang boses lang po ang gayon ka. Sabi man ni Sir Zeus Severenias, maray na hapon po. Pa-shoutout po sa Anza family dyan sa Rawis. Si Ma'am sa Barangay Busay po, Mr. and Mrs. Alfredo Dino Sr. and Jr. from G ng Fairview. Ay, magtaga, ano po digdi? Magtaga, ingat-ingat ha. Congratulations sa mga nag-graduate. Sa mga nag-graduate o sa mga nag-graduate. And sa mga graduate pa sana. Sabi ni, i-greet ko so nagtao sa kuya ni nickname. Si Miss Uy ng DCGB. Yata, uy, mamaga talaga. Yun na baga ang ano nga niyan. Maski dawa magsain ka digdi sa oy, dawa midbid mo ang pangaran. Sabi ni Sir Brando Galang, basta Bicolano, Albayana, magayonan. Agree. Energy ako nga energy. Oy, salamat tabi sa gabos na nag-antabay. Antabayan na po ang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase. Masunod na po yan. Ako po ang sa indong nakaibanan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye! Ang zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang zeolite ay may kakayang i-absorb ang mga harmful chemical, kaya nakakatulong din ito sa mga pananim. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use zeolite. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixed Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixed Capsule